merci beaucoup. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe, du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Reka ngushimire cyane gukurikira The Quick Times News, twizere ko umeze neza cyane. Reka tugera muri Congo ku bijyanye na Ebola, tubanze turebe uko ibintu bimeze, cyane ko ibintu bitoroshye abe n'akana gato bijyanye n'imibare yamaze kubisohoka y'abantu bishwe na Ebola. Minisitiri w'ubuzima, iryo ni ijambo ryo twakurikiraga, yagiye Ikisangani nyuma yo kwemeza abantu 4 banduye Ebola muri Top. Muri aka gace, Minisitiri w'ubuzima rusange, isuku n'imibereho myiza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Dr Samuel Roger Kamba, yagiye Ikisangani nyuma yuko hemejwe abantu 4 banduye indwara ya Ebola mu ntara ya Top. Uruzinduko n'ubundi rugamije kureba uko ibintu bimeze ku kibuga, gusuzuma uko ibikorwa byo gukurikirana iki cyorezo bihagaze, ndetse no kongera imbaraga mu ngamba zo guhangana na Ebola. Abayobozi b'ubuzima basabye abaturage gukorana n'amakipe yoherejwe mu bikorwa byo gukumira iki cyorezo kugira ngo bakomeze bangane nacyo n'ubundi. Basabye kandi umuntu wese ufite ibimenyetso bikekwa birimo umuriro, impiswi, kuruka cyangwa ibindi bimenyetso bidasanzwe kujya vuba ku kigo nderabuzima kimwegereye kugira ngo barebe ubuzima bwe ndetse nuko ibintu bihagaze, ataza kuba yanduye ibintu bikakomera cyane. Munyemerero twirebere kuri raporo ya situation ya Ebola n'ubundi, cyane ko bamaze kuba bitangaza uko Ebola imeze ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyorezo kimaze kugaragara ahantu henshi ndetse n'ingamba zo kugihashya zikomeje kwiyongera. Ubwo reka turebe ku miterere y'icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi byatangajwe kuwa 11 Nyakanga. Kubu byagiye hanze no nyine zimezereza zarapimwe n'ubundi kuri 11, ariko aka kanya nibwo imibare igiye hanze. Indwara ya Ebola imaze kugaragara mu ntara 5 za Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Harimo Hotuel, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu ndetse na Chop. Ebola yagaragaye muri buri ntara. Muri Hotuel ari mu gace ka Wamba, ni zone imwe muri zone z'ubuzima 13 zigize iyi ntara. Muri Ituri yagaragaye ahantu cyangwa se zone 26 muri zone z'ubuzima 36. Harimo Aru, harimo Ongba, harimo Bambu, harimo Bunia, Damas, Drodoro, Geti, Kiro, Komanda, Rita, Logo, Mambasa, Mangala, Mombwalu, Nizi, Nyakunde, Limba, Rwampara,
Chomia Chambala Niania Fataki Mandima Lolwa Boga na Ariwara. Izo nizo zone zo muri Turi zagaragayemo iki cyorezo cya Ebola. Muri Kivu ya ruguru aho yagaragaye ni muri zone 11 muri zone z'ubuzima 34 harimo Beni, Butembo, Goma, Kulunguta, Katwa, Kiondo, Oicha, Musereka, Vuhovi, Mabalako na Musienene. Kivu y'Amajyepfo icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri zone imwe mu gihe hari zone 34. Zone yitwa Miti Muresa. Muri Chopo yagaragaye muri zone 3 muri zone 23 z'ubuzima harimo Makiso, Kisangani, akaba Lubunga ndetse na Mangobo. Iby'ingenzi byagaragajwe muri iyi raporo muri kugenda mureba n'ubundi aho kuri screen zawe aho uri kurebera aba kuri telefone cyangwa se ku ma TV. Ya mbere harimo kongera ubushobozi bwo gutahura no kuvura abarwayi. Ibikorwa byo kurwanya Ebola bikomeje gushyira imbere gukurikirana indwara hakiri kare, gukora iperereza ku bantu bakekwaho kwandura no gutandukanya abarwayi kugira ngo batanduza abandi. Ibi bifasha kumenya vuba abarwayi no kubageza ahantu habugenewe ho kubitaho. Ya kabiri ni ubuyobozi n'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Inzego za leta ku rwego rw'igihugu n'intara zifatanyije n'abafatanyabikorwa mu buzima zikomeje gukora kugira ngo hashyirwe hamwe ingamba zo guhangana n'icyorezo. Iterambere mu kuvura abarwayi no gukira. Amakipe y'abaganga akomeje kwakira abarwayi no gutanga ubuvuzi burimo no gufasha abarwayi mu mitekerereze n'ihungabana. Iya kane harimo kongera ubushobozi bw'abaturage n'ibikoresho. Hatanzwe ibikoresho by'ubwikorezi birimo moto zifasha abakozi b'ubuzima kugera mu bice bigoye kugeramo. Hongewe kandi ibikorwa byo gukangurira abaturage kumenya Ebola, kuyirinda no gutanga amakuru vuba igihe hagaragaye umuntu ukekwaho kuyirwara. Ubutumwa ku abaturage barasabwa gutanga amakuru ku gihe ku muntu ufite ibimenyetso bikekwa, kujya kwa muganga vuba igihe bafite umuriro, kuruka, impiswi cyangwa ibindi bimenyetso bidasanzwe. Harimo no gufasha amakipe y'ubuzima gukurikirana no kurwanya Ebola. Nimero itishyurwa yo gutangaho amakuru ku bimenyetso bya Ebola ni 151. Nuko ibintu bimeze. Nubwo bimeze bityo rero hari imibare nayo ngira ngo mbabwire uko ibintu bimeze kugeza kuri munsi n'ubundi aho byatangajwe kuri 11 abantu 753 nibo bari bakiri mu mavuriro mu gihe abandi 318 bamaze gukira. Niyo mpamvu rero imibare y'abanduye bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banduye Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo ni abantu bagera ku 1926. Nibyo wabyumvise neza, abantu 1926 nibo bamaze kwandura iki cyorezo cya Ebola, mu gihe abantu 702 bitabye Imana. Sinzi niba muri kumva iki kintu. 1926
banduye Ebola mu gihe abantu 702 bahitanywe n'iki cyorezo. Umva ko ibintu bitoroshye habe na gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na situation y'iki cyorezo cya Ebola. Ubwo nuko ibintu bimeze, komeza kwihangana tukareba ko ibintu bizagenda, naho ubundi ntago ibintu byoroshye. Reka ngushimire cyane wowe kurikira ibiganiro bya The Quick Times News, kandi ukomeze kubana natwe muri byose uko amakuru agenda kugeraho 5 kuri 5.